Azizbek Şener Kız Yürek'te Makavat Gecesi'ni biz başta aldık hatırlıyoruz. Alбетте бүгінгі күн тарих. Бүгінгі тарихты сіз менен біз жазамыз. Андықтан ардақты меймандар, барыңыздарға жағымды болмай, көңілді кеш қалайбыз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, тосуңуздар. Бүгүнкү кеченин алып Тамада шоумен Ümit Taylakov. Адегенде қадырман сөйлеу меймандар тойдың башында екі жаш бақытты болсын деп екі қолды биік көтеріп бір қатырақ қол шапқаныңыздаршы қойыңыздар. Бар болыңыздар. Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Аңқалпақ ала той биік болған ақчолғы мұсылманшылықта ең болған ардақтың аталар, апалар, урматтуу алыс жағынан келген айымдар, жана мырзалар, мына бүгінгі екі жаштың үйлөдү үлпөт ақ тойына жүректе болған апа-пақай батаңыздар менен чөнтөктө болған бір қол бойрық конвертіңіздер менен балаңыздар қатарында иіліп таасир етіп олды. Құп жарашып ақчолығы баштады, жаны келіп босоған аттады. Ечери алысы керек қыз эле bir oyundan bir demkeni başladı. Bana bugün ardaқты meymanlar, geçeninin kadırbaktı insanların tosalçı geçskendi. Bugün olsa orunduklardan jengişep bir hoz bolup, bir şanlı bağlayda tosalaslar, жақшылықты жар салып келген Алина kızımızdan екі жашты Ақнұр көзгө алып келсін. Toydun başında bulaşılı iki yaşka kança eret bakıp kalıp Kadırman söylü meymanlar Kırgızda жақшы bir gep var, sözün kıskası arkandan uzunlu жақшы. Kademese bugünkü geçeni biz rasmi türde açalıda başlaydı. Бұл tarafқа çakıralı en kadırbaktı insanlar bugünkü elbaşı, yurtbaşı toy ellerin çakıralı. Kademese Azizbek Teymurtoğlu'nun atası Asqar Ali Ayştan menen Maksud Ayştan'da bir katıra kolçalar menen бұл tarafқа çakırıp alsak olur mu? Toy ellerine olma sıyır batı tanıdık. Oy, Ayşe da Ayşe gidiyor musun? Aksakat'tan dadan çakarız geliriz.
сапарнаттан олтурган биздин Кызбек кызыбыздын апасы Малика кудагайды жана ошондой эле Кадырбактуу Кадырхан кудагыбызды бул тарапка чакыралы. Кудагайлар келип бергиңиздер. Бул инсандар менен чогуу биргеликте ырыс-кечиктүү урматтуу Абдыгааны чоң атабызды, Нуркан тайыныбызды, анда чоң энебизди чогуу биргеликте куту сахнадан күтүп калалы келиңиз. Кадебесе Азизбек Күйөболобуздун чоң атасы Абдыгааны чоң ата алгачкы кеттесинге суналы. Eli Cütka kıyımlı taşlıkta boş gördüm ve çiftçilikte kullanıp getirdim. Hoş geldiniz. Kuda beyler. Kebap nevrim, Aziz, kendim, Cibek, Ögüm, Karnaşkan korunan et. Oy, bari bolуңуздар чоң энелерди. Экөөбүзгө мындай окшош турган болсоңуздар, кийимиңиздер Нуркан чоң энем, кийимиңиздер Анар чоң энем экен билбей калдыкпы? Бari болуңуздар. Кана эмесе, урматтуу Анар чоң эне. Assalamualaikum warahmatullahi Келин кут болсун деп wabarakatuh. келиңизге сунам. Бүгүнкү 12 fevral 2026 yılı biz Muqatar Naqaşlı Qayrabaş Qayrimin Kumrulan kafesine geldik. Sol yerde Azizbek менен Kızcıbek'in ülönüp bir toy olacak da. Sen olsa like post kontacak koyunuzlar. Umut tuğana da koştu.